Hey, assalamu alaikum dostlar. Bugün daha bir жақшылыққа келдік. Екі жақшы махаббат майрамына қызмет қылабыз. Заман ресторанында кетіп чоғылыңыздар. Кет. Ушул жатыраған замандын залында Мирлан менен Таттыгүлдүн махаббат майрамына арналган салтанатта кош келиңиздер дейбиз, кол чапсаңыздар. Той баштайбыз тургандар. Неке шагеттері туғандар. Биринчи жана акыркы жолу салган турчу. Ак жолдо неке шагет болсун деп келиңиз. Эки жашты колуна тапшырып коюңуз, экөө алмашып коюшсун. Айзыбек байкеме болчулар жокпу тугандар? Той берип атат, ул үйгө барат. Ай чырайлуу Гүлсүн эжекеме болчулар жокпу тугандар? Ой бали. Бактылуу болуңуздар, той кут болсун. Шакек. Семчиканың. Брелогу семчиканың. Чип. Не чип? Любой чип. Қара чип. Kayağından çıktınız. Jezdes oğlum. Kimden? Jigde güldüm. Cezdesi 500 son verdi, bizdekiler kara. Az biraz tutup daha bak. Bitti. Balasına 5 yıl besleyenler okşan olmaz. Bir deyim de. Git. Bir. Ata 1, 3. 1, 3. Buraya katırız şef. İyi gittik. 1, 3. Ha. 4. İki yaşlı toyunda çıkarıp taşlayın. Bunlar çok. Elim versin batasın. Bir kalbi tapasın. Düğün baş olsun çakar. İki yaş baktığı yaşasın. Жалпыңыздарды шақырып, заман ресторандан батырып, ол үйлеп, қыз ұзатып, ең соңын той берген ушын адамдарға бір расыл ретінде екі қолды бей көтеріп, разымыз деп бір қол шаппаңыздар шүкір.